ialah berkat daripada kita ingat kepada Allah dan kita banyak berdoa di waktu kita di dunia. Kita banyak berdoa di waktu kita sedang selesa dan tenang dan lapang, sebelum kita ini ingat nak doa di waktu kita susah dan sempit. Di waktu itu yang kata Rasulullah SAW, ia merupakan suatu pembukaan besar antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diuji dalam kesulitan dalam kesusahan, kemudian baru kita doa, itu semua sama saja macam orang kafir, orang beriman. Tidak akan doa kebutuhan mereka. Beza kita dan kaitan kita, pembukaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita berdoa kepada Allah di waktu kita sedang lapang, sedang selesa, sedang senang Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak nikmat, kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Oleh kerana itu Allah kata wa aqbala dalam surga nanti penghuni surga berkumpul, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyrikin famanna Allahu 'alaina wa qana 'adzab as-samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal ghafur. Kata Allah Ta'ala, di ahli surga mereka saling duduk merapat-rapat di majlis, saling mereka ini berhadapan dengan sesama mereka dalam surga Allah Ta'ala, muttaqiina 'ala rafrafin khudrin. Kata Allah Ta'ala, mereka ada katil ataupun mereka ada kursi-kursi yang mereka akan duduk seperti dalam majlis. Mereka akan bermudahkan dengan apa yang berlaku di dunia. Mereka mengatakan, dulu kami hidup dalam keadaan musyrikin, takut iman kita, takut akhlak kita, takut kita ini jauh daripada Allah, takut kita ini banyak berdosa dengan Allah Ta'ala. Inna kunna juga musyrikin. Tapi Allah manna alaina, manna Allahu alaina. Allah berikan kami rezeki, Allah bukakan pulang untuk kami untuk ingati manna Allahu alaina wa waqana 'adzab as-samum. Kemudian Allah selamatkan kami daripada azab pedih api neraka. Kenapa semua ini?